Varaždinci će ponovo na izbore za gradonačelnika. Nijedan kandidat u jučerašnjem prvom krugu nije uspio dobiti 50% glasova. Najbliže su bili kandidat Kukuriku koalicije Goran Habuš te nezavisni kandidat Zlatko Horvat. Oni imaju 2 tjedna za pridobivanje neodlučnih birača. Borba je već počela. 44% osvojenih glasova, dovoljno za pobjedničko raspoloženje kandidata Kukuriku koalicije u drugom krugu. Mislim da taj rezultat i razlika ispred gospodina Horvata, dakle, je dovoljan razlog da vjerujemo u pobjedu u drugom krugu. A razlika je čak 20%. Mada se protukandidat proglašava pobjednikom, daleko je to od toga. Rezultat optimizmu leži u tome što nezavisnog Horvata podupire i HDZ, danas glasnije nego u prvom krugu. To govori zdrava logika, na drugoj strani bio je kandidat Kukuriku koalicije, normalno da su nam to protivnici koje mislimo pobijediti na parlamentarnim izborima. Čak 32% glasova dvojicu koji ulazi u drugi krug ukupno su preoteli preostali kandidati. Na njihovu potporu u drugom krugu Habuš i Horvat ne mogu računati. Mi bi pustili da i oni izabiru i dalje program za koji smatraju da je najbolji od ovih 2 kandidata koji su ostali. A 16% varaždinskih glasova dovoljno je za porast političkih ambicija. Na parlamentarnim izborima s pokretom Hrast osvojit ćemo još više. Ovo je samo početak. Ono što je obilježilo prijevremene izbore za varaždinskog gradonačelnika jest slab odziv birača. Naime, čak 62% Varaždinaca nije izašlo na izbore.